labanye kulokunye lokusilahlekele kube imisebenzi kwathathwa nemabhizinisi kwathathwa nemihlaba lozothathwa nabantwana lokusho ukuthi ekuchubeka sitagcina vele sesidi impilo lokungona-ke lokusethuse kakhulu ngebukhosi bethu kwendekelo lokungazange sekwenteke besati lokuthi nasitfola lokuthi mbamba lokusonzwa kwalabantu lokungaka nakutala ukhetho nakutinqwala kwendiwa yini kwase kuphumela obala ngayona le Swazi News lokuthi kutholakala emashibhini ukuthi inkosi yethu iyayidla ingadi yemuntu lokunye lokube buhlungu kwajikwa abantu empilweni bajikwa ngemasotsha sathi dududa sathi hayi mani shothi akasiwo alavele lamasotsha kude umuntu longabulala aliswati acashelwe kuvikela emaswati kuja sibonile labo labacashelwe kuvikela thina inkosi yethu ibathumile njengakusho kwemkhuzeli wempi athi uyena asibonge ukuthi yena bekaluma aphuphutha ngabe umonakalo omkhulu kakhulu ekubulawa kwemaswati sibonile inkosi yethu ingasilileli sabona netikhulu nato tingekhudi kube sesiyadibuta-ke emaswati sibone kukhalwa ngekuthi kulahleke emabhizinisi kukhalwa nekuthi kushe ema-creditwala uyabuka-ke uliswati kuthi koja sibhekaphi ngiko maswati nithi kulesikhathi lesikusonyalo akusiso sikhathi sekuthi bese nineka Jesu sikhathi sekusukuma sikhathi sekuma sikhathi sekuthi singahlaliseki size sithole lenkululeko sibhadale naba lesebalele phansi naba lesesihlabhuta engadidwa nathi dumbu esesitinyathi nathi nyembedi esitikhala everywhere khala tiswane ekusele dodwa amandla